Prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli. Prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli. Opis Tuzle iz 1866. godine i prva osnovna škola. U knjizi pod nazivom Bosna Frajukića iz 1866. godine stoji opis. Tuzla Dolnja, oveća trgovačka varoš kraj rijeke Jale, u brdovitom predjelu među planinama Majevicom i Linčicom, kuća broji 800 muhamedanskih, 160 pravoslavnih i 50 katoličkih, a žitelja 6000, od toga 327 katolika. Tuzla Dolnja glavno je mjesto zvorničkog okružja. Žitelji se ponajviše bave trgovinom, vozeći u Brčko raznu robu, žito, goveda itd. U varoši stoji napola razrušena tvrđava sa 4 tornja. Izvan grada nalaze se slanici, to jest slana vrela, iz kojih se voda vadi i so vari. Slanici su građeni i pokriti, a kraj njih stoje varionice i skladišta. Koncem aprila 1857. godine u Tuzlu je ušla grupa oko 1500 kmetova sa protestnim pismom i molbom Kajmekamu da ih oslobodi plaćanja trećine i desetine, s tim što bi pristali da plaćaju harač sultanu i da služe regularnu vojsku. Njima su se pridružili i siromašni muslimani, seljaci iz sela iz donjeg toka Spreče. Nuri Paša, tuzlanski Kajmekam, zabranio je seljacima ulazak u varoš i zaprijetio topovima. Vojska je stavljena u pripravnost. Nezadovoljni kmetovi masovno su prelazili Savu i Drinu, a drugi su odbijali da plaćaju namet i već se počelo pomišljati na oružani otpor. Regularna vojska i Baši Bozluk nastavili su zatim teror po selima s namjerom da uguše pobunu, u čemu su uspjeli. Tomo Salatić je rođen u Breškama kod Tuzle sredinom 18. vijeka. Prvi put je skrenuo na sebe pažnju u 14. godini života kada je kod župnika stjecao znanje iz pismenosti. Njegovo prvo slikanje vezano je za Tuzlu u Rimokatoličkoj crkvi Svetog Petra, a posle izvjesnog vremena otpremljen je i preporučen u samostan Sutjesku. Radio je sa slikarima Franjom Janjićem i Pavlom Tokanovićem. Salatić je privlačniji, ako ne i najoriginalniji među samostanskim slikarima tog vremena. Tomina najvrednija slika zove se Sveta obitelj, naslikana oko 1780. godine. Nalazila se u Rimokatoličkoj crkvi u selu Breške. Česarevića Han, u kome je bila prva osnovna škola, osnovana je 1830. godine. Tadašnji vlasnici Hana, trgovci Česarevići, pridružili su se akciji Srba trgovaca Krsmanovića, Mihajlovića, Crnogorčevića, Đukića i drugih da osnuju prvu osnovnu školu. Krajem 1830. godine otvoreno je prvo odjeljenje u jednoj od prostorija Česarevića Hana, ali bez namještaja i učila. U istoj prostoriji u kojoj su se predveče skupljali ondašnji trgovci i zanatlije, činovnici i drugi građani, u kojoj su prolazni trgovci nudili raznu robu, gotovu odjeću, čakšire, rke, šalvare, ukrasne predmete, čirake, ikone, knjige i za ondašnja vremena tražene tkanine. Škola se seljakala dok nije sagrađena nova zgrada isključivo za potrebe obrazovanja. Nekolicina djece iz muslimanskih i hrvatskih porodica također je pohađala ovu školu. Jedno vrijeme u njoj je bio učitelj Tuzlak Jovan Džinić, autor prvog srpskog kalendara u Bosni, koji je štampan u Sarajevu 1869. godine. Prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli.